Час правее, я вернуся в прах, а покуль яще ёсць трохи силы, дай ты мне, мой белый лебедь, крылы, я взнимуся над землей, як птах, я взнимуся над землей, як птах. Понад полем стомлено покорным, над опошним веросудинком, на драбины, на мяжи с узорьем, над забытым за ракой стажком. Мікола Вайцехоўскі нарадзіўся ў старажытным палескім мястэчку, усё яшчэ прывабным сваёй першазданнасцю, з незвычайна пракаветнай назвай Кажан-гарадок. Яго дзяцінства прайшло на тады яшчэ верлівай, неспрамленай меліяратарамі цне, побач з магутнай неўтаймавальнай Прыпяццю у амаль цалкам мужчынскай сям'і. Іх у бацькоў было 5 братоў Вайцехоўскіх. Маці моя вельмі любила спевать, яна много песен ведала. Это, целая энциклопедия была народной песни. И я так думаю, что я еще, коли мать меня носила, я все это еще в себе упитывал. Это и гуки, и песни. Семья наша музычная. Батька на скрипці играл. Старшие браты играли. И меньше за меня. Так само батька на войне был, пришел с фронту и строил хату. А фронтовикам давали бесплатно лес. Вот. И он с Бастыня плавил в лес, и там мужчина такой объездчик был. И он каже: слухай, Гриша, тебе 4 хлопца, ты до нас 4 было. А я гармошечку привез, Хонор такая, невеличкая. Каже: возьми кто-нибудь с хлопцев, научится играть. Ну так и батька привез эту гармошку. Старший брат Миша научился, Геня. А я малый был, не давали эту гармоника. Разумеешь, хлопцы старшие коров пасли, а батька с матерью на работу. А я никого не маю за эту гармонику. Сижу, може і 5 годов не було мені. Короче кажучи, украдки, як у нас кажуть, навчився грати сам собі. Ось потім батько приходить з роботи. Чує, каже, хто-то грає? Ну, думаю, сукини діти. Кинули корову старіші, да прийшли додому, на гармонії грають. Зайшов в хату, щоб задлупасить хлопців, що коровки. А там сидить тільки чуб білий, торчить за той невеличка. І все, тоді перестали мне, то забороняли, ну что, малое, что, як цяцку порве, то гармошечку. Так і навчився, сам себе навчився, ніхто не вчив грати. Ось, ну і отсюль все моє життя почалося з цього гармоніка. Усходи солнца, неде за ракой, вось-вось подкопять песню жал руки, сивых поданял с памяти людской, плывусь по Припяти купальские вянки. Поверишь сердцем в это назавжди, и шум лясов, и перезвон крыниц, и кветкой счастья светит правзгады краины браночки. Мікола Вайцехоўскі вядомы на Берасцейшчыне хормайстар, стваральнік 2 народных калектываў – Крыніцы ў Столінскім раёне і Прыпяці ў Лунінцы. Менавіта ў выкананні Крыніцы яшчэ на пачатку 70-х гадоў на поўны голас загучала палеская песня, родная для хормайстра у прамым сэнсе матчына песня.
І тады ж, апрацоўваючы для хора фальклор, Мікола Вайцяхоўскі звярнуўся да паэзіі землякоў, шукаючы ў вершаваных радках мелодыі роднага краю. І знаходзіў іх. Нехай буде так. Там за лясами, там за барами, где не ночует зара близковица. Тихое поле спит под ветрами, пахне живица, пахне живица. Тихое поле спит под ветрами, пахне живица, пахне живица. Синя борода – это образ родимый, розумієш, для нас, для всіх, що як синя броди, родні броди, як зима в матулі одна пасті біди, розумієш? І, ну, стараємося оправдувати эту назву синей бороды. Репертуар наш, ну, я б не сказав, що там заїжджений такий. Ну, щось співаємо, і у кого ж всі позичаємо. А так, народні пісні свої. Сам пишу трошки, буває під натхнення. Песни я твои не все дослухал, все лиши, не все я вышел. Слова у яких краса и дух твой, самых заповедных не знайшов. Таких цікавих, з глибіннай гісторій вёсак і мястэчак, таких таленавітых, прыгожых людзей багата на ўзбярэжжах нашых рэчак. Сустрэчы з імі і чакаюць вас у мастацка-публіцыстычнай праграме «Край». Бывайце здаровы!